obusabadikono bwa Karwenyi bushazirwaho obusabadikono bwa Humura kandi buza kuba burumwa amarisa 3 agara mu Kazinga, Kijogobya hamwe na Karwenyi. Mukoroni gogumwe bashitamise na sabadikono wo kubanza omanyoneka Reverend Johnson Mutabanura kandi bigwireho ne Kansansia. Nisima Ruhanga habwa umuleberesi na timu yona y'ubuleberesi kumpo bijunani zibwa bwo kurebera Karwenyi akidikona rero mu myaka eje nango mu birebi kandi cya kabiri nyeraganisa abwe mbabaza Ruhanga korra abantu ba Karwenyi. Umuhezo umutonganizi w'ihanga kandi uri umunyishenjera habwa Chaka South araganise kwijaguro busabadikono obu emotoka ya sabadikoni omukwezo kurukwija nyonko mwebembezi yesinkerembera fundraising twayomeke twakozire baitu temgoza garukiraho ngoza garuka hano bero kwezi 25 okwezi kwa kana kwa sabadikoni waitu omushyaka motoka ekira abakiruka cyo sabadikoni waitu twasimira kimwe Ruhanga habo kuba abantu mwejo mu bwingi kandi abantu ekintu bayoreka ngo nibakikunda kandi nibakyagira icyo busabadikoni. Okushaboku kushirona mukomukama wa Bunyoro Margaret Karunga wakozire kihango ahakombeke kaniseji kandi arienzarwa ya Karwenyi. Omuganda makuru nkago kurugacegegwa abicirizo mu Kristu bahijirwa kuhereza Ruhanga no mutuma gumwe babanu benda kutunga bingi. Ebi nebindi bigambira Reverend Father Robert Byamukama ahamukorwa kurundana sente zo kumarekerezia ya Chegike Catholic Church erukushango muri Impala Town Council. Tuliyo kusima Ruhanga rundi musala zao buli kiro obora waga no kusima Ruhanga naba nakorora nagambo mwana wangu ono mazima namanya hata mukusimo nakuhera mune bintu ebindi byone. Kurijira rumwene buchika obira kuriro kurundana sentezi nagira ngo miliyoni 8 nizo zikwetengwa kumarire kerezia. Twasitamane kerezia twicherizana twaterekaho kora fundraising kumarire kerezia yitu kandi ko kerezia ejo erikwetaga miliyoni 9 no kujana kubikorwa. Amatungo ebihingwa nebindi bingi nibyo biresurwe kwiha musente kandi Honorable Jackson Kafuzi guzere bintu bya miliyoni 14 okushagiko mu Rumogo. Ente ziri 3 munyikirize nzigura miliyoni 6. Embuzi ziri 17 ningenda kuzigura miliyoni 6 na mitwaro 8. Gasha kwa Philip Muranje.